Kajing betha ubak polling do menteri beri kemi ia ketanat social welfare berkiwai pat kitanat ke sorkar jela ubadai undang ai kiten ke sorkar MDA2 ban keli na ke seng kongres halor ke jingkam ke sengking atiar ke hinyau trap National Liberation Council HNLC boba snyau balang dharu MLA ke NPP na nartiang berusembut menteri rangba ubadai pej ia ketanat urban affairs berkiwai pat bauju kursan pisa ia ke seng men baudang don ber ke seng kongres kalapen lo ia ke Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC ban ong baka sorkar MDA2 haka jing alam ke NPP ban pa hiar suki yu kenang bandan ke jing toket ke bakut kumban syukdo bahaka South Rego Jembang araja arpusan ke HNLC kalakam ba snyau bahalang dhar ai pisa syaka seng bat menta ai shu uba snyau bahalang ude udkhot ka Congress haswa ke election MLA araja khatpra haka ba ula letno syaka NPP Short na ke jingkam ke HNLC ke Voice of the People Party VPP ke Sengsan Hima ke Badon haka liang persya kala dawa jing toket na ke National Investigation Agency. Ubak Paul ulaong ba umpat judan bat ke Seng Congress ni bat ke HNLC bat kamlong ke bayaha ban ong ba ke ke bala jia ni ke ban jia bat benrap bahap ban keli na ubak snyau bahalang namar ke HNLC ke kedau bun sin bau deu nong kersan pisa men bau don haka Seng Congress bat lesi ubak Vincent H. Pala Presiden ke MPCC ulak ban pensyai halor ke ni. Nakaliang ubak Manuel Badwar undang ilam ke MPCC haba grand sigilat patai kubor haka nok pai singi jong ke pratare ujembang araja arpusan ulaong baka MDA2 kan hab ban shimrai ban penhiar syuki yoba snyau bahalang bat bakan don ke jing tokit ulaong baka Kongres kam dan bentah ke jingnya day bat ke jingkam ke HNLC yoba snyau bahalang news ngopia ya ka news ke balami menen ke ba spokesperson jong ke MDA2 uang ba utan lang ya ka kerteng juga Kongres Parti ya kini ka kontroversi mo kini ka jingjang bajang ni but ngila bakwa ngikwa ban scam ni ka jing mud jungi ba da kalong so kumno ro ka parti kamlong involve AA ru ka kini but lada ka day ka accusation ka keno kadi ka MDA government ka ban khapsim ya ka rai but idi ba singaw bahalang dahar iba khapsim me karai ba in hab hiar syuki na kajing long minister jung I kenang ba ke investigation kata kajing wat jing tip company kajing tokit company kajing ja kandai ka ba khamsani bat kandai ke AKA ka banwan ra sisai ka hok bat kum ka parti ngimdan kti AA ru em ha kata ka AKA ka ban keno pat ki brio ban chu pharep lumar ka dei tang ka rukom ka ban tap ek mio ya ke jing tulot jong lajong ban nginget ban ngi up lanu ka MDA government kan penhiar syuki yes ngau halang dar bat kan ong yi namar ba hakanu rukom ke jing toket kan klan lada minister market sadan be kata ka political interference tingi ko ban ong ban ka parti hi kampat judan menuru kani ka parti ka ba scam ya ki nongrim jong lajong ka ba scam ka ba kanum hakanu ka poru bat kile no kinum dan keti bat kadi ke parti ke ba mdei tabatang menta bat menuru bat ni kwa ban pensutu ik pa ba rokhaj ba jin kwa jong ke parti hi ke dei ban kam namal ke allegation kam dei ke baret kadi ke allegation ka bala kham ka bala long serious ba dei komi kita ka judge allegation nga tharai nga kadon kam hi ke state baro ko wai bat ki pa ba ki don kam man yo hi ka hok bat kata ka hok kadi ban wan ba hi Andai ban le padi kajing tokit ngi tangi ngin bot den ban ngin pej ban ngin ai kajing yarap naka parti la ki don kam ban tip company ne don kam ke ke bangi ru ngi kwa ban support ngin support bet namar kani kade anti national kade jaka imlang salang ju pa ba hi bro khat kam dei ban long kani ru kom tang kata khniat kentien hi ngi condemn mi kani ke bat ban sukno bat pharep klumari ka Congress kum ba sha pharep menen ngam so ya ham diat Pej bahagi ki Sharp Plus F. Ka Plus F? Haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habat thiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pej ya ka Sharp Plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dor jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka Sharp Plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya